Pozdrav još jedan put. Evo danas iz Newmansa drugi put. Želim odgovoriti na pitanje koje sam dobio od Aleksandre. A Aleksandra pita da li mislim da trebaju biti cijene na Facebooku ili na webu i poslala mi je čak i nekoliko primjera. Čini mi se radi o ručno rađenom nakitu i pita me da stavi cijene na stranice, odnosno da stavi na cijene na Facebooku. Dakle, ovo su, iz dva dijela će biti odgovor. Prvi odgovor da Facebook ne služi za prodaju. Dakle, na Facebooku, društvenim mrežama, bilo koji kanal da koristite, Instagram, Twitter, Snapchat, Pinterest ili Facebook, on ne služi za prodaju. Stranice koje prodaju ručno rađeni nakit, slike, keramiku i takve stvari su privatni profili ljudi koji pokušavaju se na taj način promovirati i na taj način raditi. I to je ok. Međutim, ako idete raditi ozbiljan, seriozan posao, Facebook ne služi za prodaju. Dakle, prvo morate imati Facebook page. Na tom Facebook page-u ne trebate staviti cijene, ne trebate staviti ni popuste, ni ponudu, ni proizvode koje vi imate. Facebook služi prvenstveno za stvaranje zajednice oko vašeg brenda ili vašeg proizvoda, a onda služi za generaciju lidova, odnosno za komunikaciju i usmjeravanje publike sa društvenih mreža, odnosno sa Facebooka, prema nekoj košarici. E sad, to je neka druga priča. Ukoliko radite ozbiljno prodaju i imate naplatu preko interneta, morate pokazati cijene, jer ako neko želi nešto kupiti, onda mora vidjeti što kupuje i što plaća. Te stranice koje se mi pokazala su ljudi koji kažu, radim, ne znam, šolju keramičku i ona košta 10-15 eura i napišete narudžbe u inbox ili nakit i tako dalje. Međutim, kao što sam rekao, to nije ozbiljan posao. Ako radite online trgovinu, morate imati cijene po zakonu, odnosno onaj ko kupuje mora imati cijenu. Ono što ja predlažem i što radim da je najbolje je da napravite Facebook page, odnosno stranicu, da promovirate i pokazujete svoje proizvode svojoj ciljanoj publici, da tu ciljanu publiku preusmjeravate na neku landing stranicu gdje ih tražite da pokažu nekakav interes ili naprave neku akciju, a ta akcija je najčešće da vam ostavi ime i mail, a onda kasnije putem maila možete komunicirati sa nekim, dobiti njegove potrebe, želje, ponašanja, šta mu zanima i na kraju poslati tu neku cijenu. Ima jedna super priča od prijatelja mog iz Beograda. Kaže, radio sam jednu e-commerce stranicu, bio sam oduševljen s njom, često je pokazivao i dođem kod klijenta i hoću pokazati kao referencu i onda vidim da cijela e-commerce stranica, odnosno svi artikli koji su bili na toj stranici su skinute cijene i ostavljen broj telefona. Kad sam nazvao vlasnika i pitao zašto je to napravio, govori konkurencija mi vidi cijene i onda ruši cijene kod klijenata. To je problem na ovome tržištu, međutim cijena je manje od 5% utjecaja da li će neko kupiti ili neće. Dakle, ako obavite sve ono prije kako treba, ako stvorite odnos, ako istražite potrebe, ako vaš proizvod je došao do kvalificiranog kupca, cijena je nešto tek na kraju i ukoliko je to proizvod koji možete kupiti svaki dan bilo gdje, naravno morate se boriti sa cijenom, međutim ako stvorite dodatnu vrijednost za svoga klijenta, ta cijena neće biti toliko važna, odnosno neka bude transparentna i neka ljudi znaju da vi transparentno radite. Dakle, ja sam definitivno za to da pokažete cijene svojih proizvoda na web stranici. Nemojte pokazivati dodatne popuste, akcije, diskonte i tako dalje. To radite individualno sa vašim klijentima kroz e-mail. Facebook ne služi za prodaju, dakle na Facebooku nemojte stavljati ni cijene, popuste, ništa na Facebook nemojte stavljati. Facebook služi da kreirate zajednicu ili masu ljudi oko vašeg proizvoda ili vaše usluge, odnosno vašeg brenda i tako ga naučite koristiti. Evo, nadam se da je ovo bilo, ali sad tebi korisno, svima ostalima pozivam da pitate, da postavljate vaša pitanja, a ja ću se truditi odgovoriti na što više mogu. Pozdrav još jedan put.